Tuhan sobamu jala siya nasaroha doho siya tordimuna doho tutu nakasangapon akka hula-hula muna tangyang nami mau tutu hatta nomor 2 di kata di lehom marihamuna dia katiu ni patsamota dia kagabian ni nanyuda asa sudena totong dia katubuna berenami akka ima berenami sudena mahamu sian horong ni boronani di pasu-pasu Tuhan di nomor sekolah pe saya totong madapat bisu dia kanang magulang tamatan itu paktu hatta akka sirokang ni tordina dia kanok sai pe dia ka kuliah sekolah tu hatta totong na mga lehong jumuk niya kaparkarijuan di salub namu ya nakon nilai nami ya nakon iboto nami do akka bere nami salub na oras ma kita salub na marhula-hula marbol asa hubog kami masong do istu asa bitang do Inggris do asmo pinitan ni sopa muna kami udah muna tujuh luar ya yo mangido mahami tutu kata sa anak mari Inggris borong dia torok matutut asa honon nami manabai son kata ni si tua sahat solu satu hatea dinong satu ham diaka soba muna marhide na tinopani pamaret tatay totong mama masu-masu Tuhan horas gabian mahamu saluhna asa aku kono-kono totong ay jumlah sebat jumlah naik dinat tuta-tuta pasu na upasata mi Tuhanmu totong dui marhite soba muna apo muna may totong dito nga ni Jago. Ito na namin. Jadi songonima. Di kamuna kalain namin. Iboto namin dire namin. Sudina para niya ka naporo namin. Yung ito ni kasata mo soba. Nasa roha-roha to dinuduho kami hula-hula. Noay roha namin. Doktor din namin. Sabi-sabihan namin. Kamu nasa iyo na basong ima kami maging pagkatan. Lima katura kalau nggak dikina karena belum berikan dalam setelah kalau nggak dikina saya telah usaha naik. Usaha tadi baca lagu pak. Kalau mah jadi bukti doa kahilah doa dilek kurohok di bokku ibotokku molon asik kusian pesta gawi lunga tak kasani di sopa-sopa kamu ikut sabi-sabihan namin do kamu asal nabok na uli nabok na rin ka sabi-sabihan namin tuwak kalayan namin goto namin ro kabire namin sa luna baik damang sa nagiguliya na ubang tusik
Bama goda sikitu na sama sama. Jadi numal pedihamu ang ginuli namin, Lord sa hadulin namin. Isong masahat kami ang gimuna, Lord si Zaro Lapani. Lao pasahato, Godang, manang sabi-sabi, Tuhamu, Lord, obras-obras tinatanong serbatwo. Jadi ananira janami, walau tujuh te hora sobra si hamin at tanok sa mga tulog magsay buhay ako kami no sabi-sabihan namin mahamuakan ginami doon ang kabotan doon sa bawang namin jadi mga ete mga sokanibigos ng hatak kakalilik ko man no ang magkasontasi at tanok sa mga tuwo pero mga tuluhari sabi-sabi ang kita hahata do ibototta do takta inang kasolidanya so ni bate dari nunga piabang pada nami mangidoha minungai tuhamu asa ku sabi-sabi hami jang ginami dohot asa hu bodda sodda si hami joinat tanok serba tuo ala dinima amang pada nami baik kamu maju logotang kami, logotang mangalian, logotang mula-mula doh logotang mangalian. Sobras, asa hodra si hami inatan na uksero matuo, deren nami martamiang, do deren nami mangido pasipasu, asa di pasipasu hono suri ditebay hamorao, do tagabeo, abisugo bitong para ni inatan na hami asao matuo. Dan dawang majolo, godang lihat
Ingat, saya ingat. Baca ama parus. Mabuas. Puparan iyo pungamion na usama tuo. Pe kamu aja otang na partu. Udah non asal benar.
ima dinapatupa opas tuina nami na sa ormo jala to toma ono nami to tuhipas na to oras na kita sa luna diaka namar hamarag asa si torok dolakana torok manang buduna torok ya ana torok manang anggina oras sa kita sa luna jayo pe bakara janami ada sudah ninda pun ape sa kali Kami tu manggil gudang. Ay, manang napatupa ko siya. amang namaro nami Gabi ang kami. alanong nga sipko mga dasodasi hahanami Ang dinamik. ang ginami di bagasan forming ala pohon asarojo kami marsopa do manabi manabi bag maso kodang na opatusi Itu kata boleh tema nang dia pula saluhna ang ginami untuk sorba igukun lujung muna iba dinamsahat kami tutungan di bagasawon di nabatua dulu natutuwa tahun siya tunga-tungata nubu iba siya tunga-tunga muna dia muna ang giluli na si Sarah Horsolo, si Sarah Tangyang Guhida di parpola ni natutuwa tahun alay walau kami lo di umur nang di pasar itu hatta tu di ngolu ni natutuwa tahun nung baru umur mana siya begitu tahun marhidei kami walau hata di debatan naman dok 70 tahun do umur nang binasa itu hatta
Berarti nunga lobibe basa-basai nang dijalo na tututaw. Marhidema dihamunang gidono nami upusorba. Dibasa tikyon berkami saat dulu kamu saat tuturuan ima di parborhan ni tututaw. Marhidema tubuh roha dong akabami kromuna amunang ginami dong borta mga ito pas-pasuisya na lupa dito hata mariti akaraja dong at tubuh boru ali-ali apalarumulma hula-hula marhidema ang iloli nung atong kami di solo di parboran ina 2 tahun Dilo hata di debata, kalau sahata tu dulu ko sahata tuturuan akan marang-maranggi, baik akan marporu, dapotan akan pasu-pasu. Jemolo berkami no, na 2 tahun, iba dia tidak kudei, baik siya na manguda na hinape, 1 na 2 tahun, mga diyon pula akan natutlo, tuaka niya nakon. Marhidei berkami di Jalamudo akabas pasui di pertuan ni Datudo. Walanot do silonon nami agidoli. Dia kapura dohot akapaniroyon ni Datudo tahun di Tikingoluna. Totong ma sabi kamu asa marhidei dapat tamu to akatikinan ro dia kapas-pas akan berada. Uber kami no, siapa tidak komunan akadingan. Dina memulai acara arong bohamu di huta, arong di tanah paserahan. Puji Tuhan ma akan giduli. Oleh ate mari Tuhan ta, martanya ma itu mata ribada ahamuna, doa angimuna. Ima angkita upumungai. Angkian ma ipas-pasu Tuhanta ipulia ni na todo wakadiki na nero ya di hudamu totong ma ipas-pasu Tuhanta ya di pangarat to kamu ang idoli totong ma ipas-pasu Tuhanta ya mangalaka kamu siya tongan di bagas muna totong ma di patulog Tuhanta ya ka ragam ya kapas-pasui dapat akan naniluluan jumpa akan jalan. Ini betul lah kata bro. Sohani ma dia ka pinopar di datutuong. Dia ka namin beti totong ibu magora. Dia ka naman sekolah totong malipas-pas Tuhanta. Boy dapon akan naniluluan jumpa akan jalan. Boy marulaw dito matoan ini karatot to akatiki nanero. Iya betul lah. Sohani ma nang dia kana ni zaman ita ngamura ia di hudamu ia nang kana mangura mo akan gidoli terutama kaina akaito akalai di pas-pas Tuhan tama gabe mana ni udamuna siru mana pinamura baka dikina nero ia kana ni tar pasara kamu ia manganak kamu setongan di bagas muna dabo makan ni muna jumpa ma akan di jalan muna mari tema ang idoli do tawa kay do kalay mo tuksoni tubok nga tangi ang Panginoon namin haangkim tulopan ni debata di pas-pas Tuhan may kakatip kinanero dari mono tumpe ang idoli tabamoran na totoo para dia pasapok kinani dia kari masuk di tumniari di pas-pas Tuhan mamu di bulian na horas mamu na di uta horas mamu akan di pakarat toa. Doro nami ba so nata ni pasa. Bita may na narumeris o na subrok do pumbatua. To katikinero. Aku jakan ang tubi. Tubono muna ma. Ana rilis bortorok donga muna may satu na sorbatua. Iba tutu. Alani anang bona de sunton. Direk kamu do dalam ditanya muna toro ban di debata. Uling-ulingan nila maloy. Bilo harami. Waktu ngano pe hubungi hami. Raja nami bona dia sunton.
ba uli marwani barang muna uli marwani to di muna so ani majo sidono nari pagirahan majo ko tangami amang pananya suno kasami pas-pasuan biasa tikyo na marang-maranggi menurut matangangmu apala lumo lima matari bana tuaka tikinero amang namalo nami bay majo diami godang mula-mula pada umma tu godang sopa-sopai. Amang namalo nami dua dulu inung ngamio kita holo hita hape sisadaina narak ati adu hita hape tidak dua namio tidak dua tahun oh lama raja nami hahadudi dohot dihamu angkirudi daftar balon sapi bagi pakai nak mulai orang disuruh kamu orang disuruh kamu galini hari Holan marodas tu ilung ngamio opera janami di lagi hatu hatta may bayluami di sahapon dito hami dua ipe raja nami au majolong ang ilo hami majolong ang ilo magdakta asa takas no hami manoba hahanami maniw-niw di ang kinami wah raja nami pokoknya dia mampu na sudon mau tungaro ko sakap itu lebih tua tapi di pas-pas tua mah kagawe na nila muna siru na pinamuna pagkatikin
tutu inamaroda sani namakaliani itu totong iba sa tabuno kaya di Sumbamuna iba Cavite redisi to suara akamang kainang kaito kalay mula di ma ito ang kay buwi iba sa tamu iba sa tikyo binarohali aka hamo ang gimong pasahatong udas namin ibig tabuno marbunga-bunga tangan namin ang ginuli lo tama ka ito akalay matanya mahami ito matari bata gabi mana mula-mula siro mana pinakuna 2 oras na mamu akaki akay ito akalay akay na iya dihuda mo di pas-pas Tuhan tama gabi mana mula-mula siro na pinakuna iya di pangarato kamu aka ang ginuli lo tama ka ito di pas Tuhan tama aka tiuri aka bacarya muna tu ibas na tu gajang nga aka umur tu aka rin na gayuton asa oras sila di aka ulang marharawan ulang pe sama dua pe tu aka tikinano buhay hita masih tangyangan dua rupan di debata iya torok mana torok manang anggina ba tuksoni pakadam nabi akang idoli bisa potuata may akapaswasui to akatikinero diamuna angginabi do akay botonabi akalay nabi to akatikinero ba oras mahabu bona niya subuto oras mahabi ahabu ang ibu naro mangodasi ima na tutuat ka masawang matuhaw to akatitikyo ba tutabadamong matsugoto na doon tu paradiana tu pasatu kinani oras mahita kana marmaragi so ini masih orang nabi anggiluli kalau tubuh kita nyangabi tubuh mamatari bata pasatu ni pas pasulei tu amuna saluna nasa azuto apa le tubuh bima tu binopar ni leto toto so ini masih orang ngajarabi jadi ubuki abi ma so hata ni pasang sa sulu mainna sa matubatian nunga sa ape iba tikiano di borogin na ringanon di borogin na lapoko kontra si amin na tutuat tao di amuna na sa sunon sa mamu oras sa tiada gabi so lima sinulong namin tuang muna amang muna na suton ang parasin kami omma tagi-tagi diamu kami namarang imas pas-pasuan baik namang gondang sitio-tio baru bunga tu gondang kesehatan ima di pasar rumah tuani na tua-tua tak apa lagi dong hami doa sapadamu marpangiro do hami to kata bata di bulan ni na tua tahun dia kada dua anak ma dia kada dua boru ma Iya betul tua. di habuna saluna paparan ni na tua tahun dia di masuk di nang statuato masuk na tua tahun Panginoon namin luwas sa padamu. O para nila tumarasi do natulobi. Salama rohamu. Unang mardua somod dayon dua salama somod dayon ay. Iya betul tua. Dong sabar. Iyana kung kamu tulurok dapat apa sinaramatan yari. Lao kamu tulahornok dapotan pasalongan na lomang. Iya dua tamu tulura dapat Panginoon na lomang. Salama rohamu dong. Di parporhan nila tuat-tuat daw asa tarida jala taruli Panginoon namin ito magtalibata di per dugta suatun masukot na tuat-tuat daw
dapat umat dong pasu-pasu di sana mata mono tu sadaro hamuna hamuna sana bona hasbuto asama pangiro mahami tu tuata di nong sorma dua na dua tahun asa bergabat yang di Sopo legat yang di Roma ngagabi na dua jalan na takas gajak umurna sebab ma umur muna jalan gabi mahamu akan poso asa solo satu batia nunga tapasahon masuk na dua tu ingana persatu kinani sahat horas mahamu sahat jalan gabi asa sonari pera mang dihamu angiro dinami ala takas suwoto hami ibota mono ulu galingin namorai asa hoda si hami na dua nami songgat tinia tung nami bagi kami maju godang kami. Amang permusi kami. Ana marpula kami berpula horas. Baik daman di kami godang mula-mula ras baromu tu godang sama-sama. Lihat bagaimana di poparan di Nato Tulamion, baik damang di Habi, godang dia di. Hamu nungat badan nami. Molo tu son dia bersumpan anak kamang. Anak buku saja teh macam aku. Asa gabi hahana gabi yang ina. Doh cucu akan dalam di panamota. Tersoni mak kamang. Gabi mak dong seberat. Jadi han mak dong magi dogodak. Ada yang lain? Mau deh. Dia hamu na pada nami. Ala takas lo hami na magdong sabadan. Doh na magdong tu. Bantu goda soba asa tu ko soba hami to. Dong tu nami on. Amang nami on dong sabadan nami on.
Dua anak nama sangat mahmu dua poro akan nomor 2. Matutu italo badan kita Asal di pokujur mah di toko di tabian. Dia betok kamu mengalaka popara di tahun. Tusina na bota parsaulian. Asa solo sa matubatian. Numa sa udah sina 2 tahun. Dia di bersugut di dalam manut na 2 tahun kita sangat horas mah kamu sangat mah tu gabi-gabian. So kita nami di hamuna ona hasudon. Asa sonari pesa usik kopi hami mah. Orang Boleh aja mah. Daudi. Lama muda sina 2 tahun. Abang parusin nami anak takas do di jalan luar seberang dari kami. Bagi hono nami matuk Tuhan muna. Asa tina hoy tio binatu panguhata pedang kono si tio las barong ma Tuhan sahala. Dihamu poranya sultan. Isok kami ahamuna sari uraja dohos mampir jalang do gijang manurung do juara pagi do khobar na jolu sudema kami dison nungatakas kami dison anggidoli ima marhite parmonding ni inang natoton opung isimonamon natakas tutu dia tuhatta siatong atong ani bagason dari nang salpui alaniro jamong idoli nami tangyang nami hahamuna ang giat ijalo tuhata dileo di amuna dos niroha dileo hasadao dileo pisu dileo gajang yumur tarlumo lima dia kelas nirohai ima tiurnya kapacarian sinur napinahan asadong dalam muna pakyong muna nahubar pa kanaringgan lau pasangapon aka najuatuai alaniro ang idoli lasro nami ditikyon ang giyak marhiten nong odas nami lam tumajuna ma disaluhung na paparan ni opungon ima opung isimonangon monang mamu di huta monang nang di paratuan di dia pemangalaka saluhung na paparan ni opung isimonangon monang ma saluhung na songong kornai diamu ang gidoli nami alaniro ang gidoli siajur mula-mula, siajur mula jadi. Asang giat dihamuna pokparani opungi simonangon. Marmula na uli, marmula na denggan, marmula abisuhon, marmula agabeon, marmula asangapon. Asa takas tujulan narion, lam mananda hamuna tarlumoy keluarga, lam sangap debata marhite ulota ditikyon. Alaniro amang parmusik namin. Asa takas tutu marmula na uli. Nang soni takas na sila manopa amata na martua di bata. Baik kamu majo godang mula-mula laos padomu do godang sopa-sopa. Matutu di kudiani opungon di hamuna bonanya suhuton nang saluhna poparani opung isimonangon tangyang nami songon nidok ni namatua asanggiang tinaba hau toras bain sobo tubalian tujulan narion marhite tangyang nami dos rohamuna jalatusadana hamuna lianon nituha madiamuna gabe-gabean jala horas-horasan, jala takas lawan Tuhan, dia katiur li pacarian, asa dompak yang muna, pasangapon akan ada bata tujulan narion. Yang muna, oparani opung simonangon, asa didok nama tua, balgat yang rumah, balgat yang disopong. Nunga jam umur ni opung simonangon, panggilan nami, tangyang nami, tua mata nabar tua di bata. Uga janama umur muna sudut di akan bosok. Asal dia matutu lihat perhorasan, lihat panggabian. Asal dia tutu tujuan narion, lihat tabisuhon. Dia dana na pinaliam ni debata tua mula saluna
tulisunga jala sigaja umur tujulan nyoron anani jamu ponan ya sudo asalo samuhani maropas mana mangaliaton opung isi manangon asa takas kalau muna pasu-pasu na gulangi alani abang permusik nami asal dia tutup parhorasani bag kamu mazo godang liati las disoma opas nami bag kamu itu pasu-pasu dohon jodoh si hamun ya tuh tahu ada ni kalang yang tapi tuh mahorong ini tadi papa yang putar asal tu pengmana dulu itu apa tahun adalah itu yang lagi jadi lo kalau memang hai madong lagi lo bertemu asal lo habis tahu mana pada mahu mereka lagi lo akalan kalau tu semua dia be sopan ibu bagi mas seperti dalam ada hukum lah. Ada nabi baca kotak soba asal takas tu soba ada maka dah hawa kalau mau.
las rohanami marulupulup to dinami majalo na pinasa munay alani tutu kanyang nami to mata na martua di bata anggiat martinangi amata di bata tujuan dayon di pasa madiamuna diakas nirohai tur ma pacar yang muna sinur ma pinamuna dalam dipanggadama aka pasu-pasu jalan muna sian amata na martua di bata Kita lupa ada si orang dinami betul lagi orang kaya dulu. tataruon ima opung isi manangon tuingana pasatok pinali anggiat ma di pasa debata cuaca naringgan jalan martamnya kita asa do akka pangari boi alanima diamuna bonanya sugon gohin nami ma marhite akka hatani nama tua asa bintang ma narugiris obuna somorok tujuan nayon tangyang nami ditikyon Tuhan anak manuris Tuhan boru torok jala takas masa luhna sulu itu hata asa sa isoruma sa matu hatian nunga takas buat kami udas nami ima tuina opung isi monang boruon anggiak ma martinangi mata na martua di bata sa manauli sa mapanggabian sa maparorasan tuamuna peparan di opung isi manangon alani ro mamparusi nami asal persipul rami ulon nami tinau ai tio binain mai tupanuhatan baik kamu ma godang si tio laos pelumu ma do godang asahatan